Так, егер алига бүт жапма қаласа, ашалшай бардақ болып шығарачы ма жерде? Ой, это что, да? Ема азыр елде емесі бар, а? Тротуар. Тротуар. Вот. Заездерін оңдап, соның бұл заезд выездқа тұрар болмаққа таштап қойып, мақұл ба? Оңдап мұнеке. Азыр қанша жыл ауыз? Жеке? Қанша жыл ауыз? Bizim hazır sizlerle zona var. Güzeldi. Ha. 2.25 demek. Trottoar. 3.25. Yok, azır asfalt koşulağı mı? Yok, Asfalt çok iyi. Zona trottoar var. Latok. Latok. Kaçan alalım? Güzel 10 gün bakalım. Başlayalım. Bunlar al. Al. Babacık bu oruç kempirken deseniz. Kempir bosu cardan verilir ha. Ya sen bu gürü de öyle. Çuval, bant gelme. Bak tuvalet alperez. Allah sefona. Vah bebeğim işte. Vakt pesine raklı demedir. Ben bir düğüne tiygen çok boz. Yok, Mavdu bu, tatu var, Buyurun. tura, akıllı cardan verirler bana. Evet. Svet, paro bizde. Svet, res. Karamına oy bir şey. Başını kırış kere. Bakıyorum. Ya. Жер картасы кеше бүкөн жылдырабай койду да. Жер азамат картасы болот. Ошол боюнча кээди вистаперген менен булардын условияны өзүлөр берет. Напряжение, өзүлөр нормаларын өзүлөр жаткан билет. Бизден жылдырабайсың. Buradan çıkmayız. Sen işlenir onda. Bakın köşede durar. Kapasını bir de bu zarıyorsun. İçinde mesle versin biz жылдырабай да. İşte mesleği ölçülüyor mu? Ne beze pasılır. 100 ölçünce girdik işte bir kvadratta turar. Bakın birlik kvadrat. Tatva naca kaçılar tutar. Ama koysa jakşı болады özüne. Hiç şunda düşündürür. Demek ki yok. Versin baş. Size karayı var ki. Size karayı var? Akıl düşündürür ayıp. Bazı tatva болады da. Zilyanı zorunda болады. Bakıl o. Azıcık mağlar atanlaşadı da. Kalk gitti de bir şey. Orkiga doğru tutun ötetken de. Мал жерге чейин жол жарымы бар. Бирөө үй салып, жол тосуткан. Ошол нечеден бул жер тосулат. Saat 9'da жиын бар. Барыңыз көрсөтүп, жиындан чыгып кетет. Демейди, айлык өкмөттө болот. Айлык аяктан чыгып кетет. Биз как мэрия катары өзүнүн жарандарын коргошубуз керек да. Туурабы? Допустим, жогорку окуу жайлар өздөрүн коргоп атат. Мен эле өзүм жарандарымды коргошум керек да. Эмне үчүн мен өзүм жарандарымды салып беришим керек? Азырда бүтүн промес чыгып калды. Сиз жакшы ойду айттыңыз да, өзгөрдөн эле жакшы чыгып. Туруп калсаңыз Onu alıp koyma. чыкканы. Onu alıp koyma. Так. Şuna второстепенный көчөдө сразу карай баштайлы балдар. Мына второстепенный көчөдө сразу карап кетели. Макулбу? Мына. Вот тияга чейин до конца карап коербу, толкун. Байшевич. Көрдүңүзбү? Муанте мына карама чыккан жерлери бар экен. Тигилер бар экен, барып алып до конца карап коебуз сразу. Азыр мынакей лоток тротуарга эме болот. Тибесине фортуна, уна тетиктери. Калсын. Мон калсын, мон эки алынсын, мон калсын. Мына көчөнүн бияк бетинде эмне кереги бар да? Светканы алгыла, ограждение, решетканы и мол именно. Виноградник алгыла. Мол решетканы алгыла. Аккуратно алып. Мол решетканы аласыз. Ошол карап койбойлубу? Алдыргыла. Казинону алдыргыла. Шуна чаканыраак. Эме жагынан мындай каптал жагынан кылсын, эчтесе. Ичин өзү жака кылсын. Макулбу мына? Кояктан калсын мына. Кояктан эчтесе болсун. Жан жагына жасасын. Эгер ага да макул болбосо да үйүнүн ичине жасасын. Бир жолуна комплексине карап өтөлү мына, кара. Сиз дагы карагыла мына. Кандай жақсы жақсы алыңыз ба? Ай, оны алғыла. Рахмат жоқ. Мына қарашы, мияқты болса автомат өтпейді. Жоқ, біз мен до конца басасыз. Так, мо виноградникті қарағыла. Мен басалысыз, өппөз көп болды. Оны қарағыла. Рейдтерді қандай емесіндер атады? Құдайға шүкір, жақсы. Мұнда жетекшілер де көріп қалды. Біріншіден денсаулыққа пайда. Мына барлық жетекшілер разы. Мынакей, мо виноградникті алғыла.
Так, bu tratuarga çıkıp ketdi. Görünür mü? Tratuar yok mu? Açık tratuarda. Baş düşünümüzde bundan. Bu yaklarda teyzerim. Dakan sakaraglar. Акуранын жээгиндеги мыйзамсыз курулуштар боюнча Алар бул боюнча. талаалуу маселе да, анткени ал жерде Алар боюнча. жөнөкөй адамдар алган эмес боюнча көрдüm. кызмат алууна кайталуу. Gördüm Ошол Allah'ı. боюнча Allah işte oturuz. İşte oturuz. Hazır ben kadastrga, arxitektura topşırmanı verdim. Taktашурдан мыйзам чегинде алабыз. мындан башка дагы шаарда өнүктүрүү боюнча иштер Құдай қаласа, hazır biz ушул Кермишток айылдын башкалды 5 көчөнү асфальт кылабыз. Асфальт жасайбыз. Құдай қаласа. Биринчи тетиги Абдувалиева, Санкт-Петербург, 49 юбилейне, так 5 көчөнү. Эми ошондо как раз тетиги Курманжандын Таткенердин аттан койгон көчөлөрдү, ондайда параллельный көчөлөрдү буюн асфальт жасайбыз. Жана экимлердин ичинен. И буяка тетиги южныйга, Түлөкөнгө баратканда центр эмес, маяк менен чип кетет да, пробка азаят. башка да социалдык маселелер болобу? Мисалы мектеп, бала бакча деген сыяктуулар. Алда карап отурабыз. 600 миллион сомдон Onu каржы. ötketti, karab, bataraj. O ötketti, karab. Popcorn. Толкун. Başıç. Karab lan. Dualdan. Linya застройка dual da ya. Да, да. Burası tema. Красный линия отушалım. Да. Нет, трансформация бар да, болды. Тұрқына қасапханасы бар, ушудан алдырып қойсақ болады да, ана пластик сквозной бар. анда тыпын да алыш керек да. Жоқ, кішкене бір жерге болады, не ағаш Bunda жылдыралы. Оны emetelim. Tata toz kaldı. Sakınlar şimdi aytarız ha. бар. Жарымын алып қойсақ та. Малый көчө. Ya. İmam Said Küçü. Bir gün 900. Ne var bunun içinde? Magazin mi de? Karama eşikte tapar güzel ayağa kalktı. Bu olan top hemen arıp üstüne vurup kalktı da. Ya. Takla silpesi dinledik ha. Karaklam. Hemen başlıyor. Mızamsız mı? Давай так. Пошел кырагла, мон кырагла. Şu жерге чек, şu центр екен, а? Şu центр болсо эме тактагай кылып облик кылып бербейсиңер. Центр зона болуп калсын, бу эки бет, а? Бар чекинде. Кетиги навес табыла. Кетиги навес карагыла, мону карагыла, кара. Мына козировку карагыла, мына сливтеди кара, мына тротуар. Мол, если sen bir yakacı fonda koysam şu. Ya. Просто жалко да, когда. Ya. А мол что? Мол ki arkacılık gerek ha? Так, моя роща. Спальный şeyler mi? Ма, как раз мол жылды sabah bir trin emesine çarptı. Ава. Жоқ, шо наркына жылдырып қойып берсін анамды, Жылдыралы десек, газ трубаларды ана жердің астында коммуникация аябай көп да. Павильондарға кеш қысқарсын. Аны өлі тұштырып. Анда павильонды қысқарсын. Павильонды қысқарсын. Ограждениелер қарағылған. Бұны ограждение. Başlıyor. О, қандай ош керек, еме? Мұны айтам, қандай ош керек? Тротуарға шығып алып тұрған бұл. İçine eleksiz sapsa olmuyor bu. Şimdi meclisine hoş geldin. Ya. Barının üstünde oturuyorsun, metalliski yemeğinin. Listesi marşı metalliski olsun da kaç yıl olmalı? Anda spalni yer mi olacak? Spalni kaldıkla arenda oturuyor. Aradası tutuyorsun. Anda yediğini vid kış gerek o anca. Kara не очень некрасиво. Очень. Evet, Азамат Канаев. O там, arkasını görüp gelip Maqul, anda emet verildi. Bizde ya bir bir katizip verelim. Bu emet ha. Siz aytқандай спальтақ болады деп ара арасында павильонда тұрғандар бар. Ана қарағыла, ошоны қарап тұрмын да бірдей линияда емет берілді. Қарама татуар. Мына қант өтеді. Ел қант өтеді. Мақыл, мұны жалет етеді елші. Біз мына бір адамды қорғап отырмыз. Елші, ел қай қорады.
Biz evlilik kılıçını konuşuyoruz. Moğol'dan yasakla. Ha, Moğol'a tengme gidiyor. Bir linye, bir dizayn. Ova, bir linye, bir dizayn. Moğol'a da alış gerek mi? Karım mı? Kassan kim? Buna kara. Moğol'a. O şunda bir ara kenem bu kaçırıyor. Da alsın da. Kara Moğol'a alsın da. O içine kıskarsın, tertemiz sorgu değer demezsin. Özü var bir şey. Ne güzel içine kış gerekte bulaşır etsin sana için. Karaklama ölesin sana. He? Ya içine kıskarsan da olur. Bir metre bulut da bravo. Bir metre olsa bulur mu? Bulut. Kara moyakta da kendi etaatı var. Kara vergile makul mu? O yerden kalsın mı? He? Moğol'a bir de alırız. Buna kız dinle oturalım. He? Tamam. Так, Moğol şimdi olgan kam ol. Municipalный секретарь. Все, алгылам оны. Қара вообще короче ескілігі жеті уже такминады. Ескілігі жеті болға қалды. Алгылам оны. Алгылам. Қызыл дейіне тым бойлы. Елге де уят ол жерде. Ақыл ғой? Так, мына вторая ступень көшені. Қара. Қара қанша метр шыққан? 5 метр. Бақ қара. O da. Eskiligi жеті takı жарабай қалды. Şurada köşe dakansa karalım. Tahtı var mı ki kara? Çok kötü. Çileğiyle kaça çıktı? 7. Жетілмеді. Бұл бойынша мынау бұға шейін мына жақтарда құрылыстар болчу. Алар жанагы мынау көчөнү кеңейтип, тротуар менен басабыз деп бұл жерге проекттагы долбоор да даяр. Бул киши билсе керек, бардыгы даяр. Бул жактагылар жүрүп кийин кайра Ода құрылыстар болчу да. Ну burada болса болғанdır. Маған алғыла. Ма тазалап алып сразу большой жазыңыз ve тротуар керек. Қарма бақта ескілік жетіп қалды теректер шық. Мына награждениені алғыла. Маған біз құмды алдырып қоя албайсың. Награждениені қара. Тетік награждениені қара. Сені алдырғанда. Мына қарама награждение. Тротуар оң тұсына тұрып. Мына қара. Kaç metre var? Ne yapıyorsun bu? 10 metre. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metre çıktı. Bakırsın. Karasana siz karar veriniz. Böyle şimdi usta da gayetler tarınası koymuş. Ben de uçuyorum. Bana kararım. Oğlum da uçuyor. Sen de bu kaçadan çok çıkarttı. Ya. Sen de bu kaçadan çok çıkarttı. Тротуарды сразу başlayalım, akıl var. Ну, вообще, крепость лоб, ya. Крепостьтен bu jarı çıkıyor. Aynen, aynen. Ne var içinde onun? Böyle gel. Evet, kardeşim, daha gösterilen bir kuru aldı. Karam mı? Bunu aldı olsun. Mortalın eskiligi жетиптер. Оны қара тату бар, қош үй салып алдырмын, онша. Assalamu alaikum. Мыналарды алғыла мына мұсылларды. Оған қарашы мына. Қана, қадамда қанша екен? Ya, 8 metre, ama soğuk kana kuru aldırmına, kaç çek? Tuvalet gibi. Buna tuvalet, iyi buna iyi mi kuru aldırmına? Tuvalet eken. Bu tandır eken, kardeş buna. Evet, nasıl olur? Söyle. Karakılayım ben, Bayşek. Büt alt tazalansın. Ne bu? Elin akısı da elin yeri, munisipalitetin yeri tazalaş gerektir. Ne kadar? Muazzam yani.
Gördün oraya mı? Dakan. Так, латургун koy kartvarın koy bazverine tutallar sırası. Так, bu onda bir sıra karaysınlar ha? O bucağın karaysınlar. Так, bucağın karaysınlar. Kartvar mı? Üstüne başa Tete, navay kadar mıyacağımsın? Şu al. Takasım onu karap alıp sazlaymasın koy pergine. Ötkönde kelgen şekilde şular mı? Ya? Manaldı demişsin. Abdüaliç. Abdüaliç besparez. Alıp uktu da dalça. Mapkana. Maptili uktu da. Sakadili besparez. Evet onu alalım. Bunlar aytkan bana besparez. Ama o nekada kara çıkma. Naves kurup aldı tratuarga. Map karasak. Allah top üstüne kurup aldı. Kana sen işkesen şu aydatlarını da gel. Kaç oldu işte gene ya? Bu tim bol 2 yılda ya sen bütün basması gerek. Yem gördün mü? Yok. Garaj tratuarda turar. Kana map. Ne kadar tratuarda turar. Bunu UMS'ke belirimiz albatta var mı? Şunca cecede kara. Da Kalmatoviç. Bir baktık bile. Şunu mu? Vay yapağım. Bakkana kuruluş var ya. Aldık bilet alacağız. Так, бачиш, другим битіргілі, мақұл ба? Другим битіргілі. Мына қара. Мына қара. Центрге. Жоқ, мынаны оңдатып қойбайсың, жақсыға қара, мала қара, мусор барды қалдырып, пайда қылып қойбайсыңар ба. Санэпидемия станцияны қара, мына бардак, мына eski бардак. Қара, мына қанты кіші келіп содағылап бердің, қара. Мала қара, мына бардығын eski бітіп тұр, қара, мына. Мына қара. Antisanitariya. Siz qarab qo'ysangiz bo'ladi shuni uchun. İta kabinetdan chiqib o'tirib o'tasiz. Da, Kalmatoviç. Qayerda o'tasiz? Bak ko'rdingizmi? Bunu talqalab berishadi baldarcha. Bu tete burchqa chek, qusaq shuni oldirib berchi, ma'qulmi? Mana fundamental mo'ngdoq, ya. Даже buni kishine istediler bo'lg'ida ekan, ma'lumcha. Qara, tratuarda açılma ekan da. Dur baktık bile. Abay. Kalmatoviç. Абаев билебез. Так, mana bugun Guldarda açılar gibi bana video açacak. Ne oldu? Sketme belgeler, moca hazırlayın ne kadar. Akıllı baktık bile. Ayşeviç. Evet abay, baktık ki bana video açacak. Maya kaçacak. O da alına mı? Maya bizi gelme. Sport kompleks. Sport kompleks. Bu tölegen ha? Bu arenda qanday mizamsiz bu? Adres taqtabesh, пожалуйста. Taqtabesh mizamda bu. Qanday qilsa bo'ladi? Agar men o'tirgan bo'lsa, arenda qolsin-da. Как это так? Tushunamni, ma'qul, jeka menchik bo'lsin, buni olib qo'yinglar хотя бы. Buni o'ngdosin. Bu jeka menchikmi? Jeka menchikmi все круг, mizamsizlik Қалбай жүреді, документ жақсы емес. Мәселе бар документте, көңіл емес. Немесі жоқ, түстереді, документ түстереді. Şu algılanda. Buna koydun mu? Buna karança yeri var ekan. Ballara sıra. Buna kras park mojerge skver. Sonun buladı ekan. Parkavut şu yere koyulu ballar. O dedi agrejden kıldık buna doğumdaklar çıkıp oynaydı. Rahmat et biz geç buna parkavut yazınız. Eme Abdüaliç. Buna ben taptım. Karan buna parkavut. Parkavut şu yere koyuyoruz. Lan aldık böyle bir an karayla. Aa karakla. O göstergesi yok ha? Ya. Ya. Мен қарап тұрайын. Ава. Қара белгілер алып, как раз жерге жаңағы много ярусный еме осы жерде. El ayağı döküledi. Давай жазғылай мені. Много ярусный жерге кірсін, а? Оған қара ескілігі жеті уже болмай қалды. Андачы, тетігіне бар тұрбай, ба, стор, а? Şunu boyu koşuyor kıydı. Buna map. Abdüaliç. Buna size mapımız işte gel. Buna kara buna map. Buna map. Buna map. Buna map. Buna Abdüaliç. Buna map. İşte o da test. Buna işte gel. Buna kara buna. Buna işte o tanışılır ki mapımızı zaşta kılas. Map musullar da kara poğlaça. Buna map. Map deyiz.
Могу жерлерде. Жаштарга бит кылып сону Перекресттің бар. Ушул жерде именно ошол жерге көбүрөөк внимание арашыбыз керек. Акылбы? Могу жер мыналар пристройка экен. Могу бакыт кыйып койсо деле болот экен, Калматович. Могу жерди караңыз. Ушул жерде бир порядок кылбайлыкпы эме? Калматович. Калматович. Кара, мы бир порядок кылбайлы. Маларды алып, бактарды сону кылып тротуарга чыгып койгон. Я. Заброшен экен, кара. Ну, как раз мэрияга алып туруп, мына муниципалитетке, мэрияга иштетсек болот экен муниципалитет. Я. Гараж кылсак болот экен, гараж. Бездомныйбыз да бизче. Же гараж жок, же эчте бездомный да мэриячи. Ушунча хозяйствосы бар, карабайт. Мояктарды эме экен, а? 1,5 саат рейд болду, карап. Мыйзамсыз курулган курулуштардын баардыгын мыйзам чегинде карап, предписанияны берип, жолдор тазаласын алырсың. Кайсы жерде гос актisi болсо, жеке менчик болуп турган болсо, барып сүйлөшүп, мен өткөрүшкө тапшырманы бергенмин, барып сүйлөшүп, распискасын колуна алып, ошол жерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүңүз. Биринчи, шаардын келечеги үчүн керек, расширенияга, жолдорду кеңейткенге компенсациясын төлөп беребиз. Биринчи, эгер компенсация көнбөсө да равнозначный ошо жер тилкесин башка жактан беребиз. Макулбу? Жеке менчикке катуураак көңүл буралы. Эл таарынып капа болуп калбасын, макулбу? Сөзсүз түрдө документин карагыла, эгер кызыл сызыктан чыгып кетсе, муниципалитет жер болсо да алалы. Еще раз, кызыл сызыктан чыккан жагын эле. Чыкпай жеке менчик болсо, мыйзам чегинде. Сразу, допустим, срок бергиле, мен макулмун деп турган болсо, 1 ай коюп бергиле. 1 ай коюп бергиле, мен паланча ай түгүнчө обязуюсь в течение месяца демонтировать деп туруп, расписканы колду койдуруп алгыла. Компенсацияны сүйлөшкүлө, либо разнозначный жер тилкесин бергенге. Макулбу? Ушул маселени жеке менчик боюнча катуураак карайлы. Макулбу?